Audio Jungle. Саламатсыздар урматтуу тоюнда чыга барсалар кадырлуу кары жаштар редактоо замандаштар кутманды кошо кечиңиздер менен көрүшүн шолтоосу менен көрмөксү учуп дагы бир жакшылыкта сырконубузда турганыбызга Аллах таалабызга чечүү шүгүр болсун меймандар. Ассаламу алейкум кыргыз журтчулугу дейин. Ва алейкум ассалам деп дагы бир рет кол чаап коюңуздар меймандар. Рахмат. Адактуу кары жаштар бүгүн той элери кыргызда бир жакшы сөзүнө таянып, адам тапкан менеттерин ырыскысы бар деп, өз тапкан менетин үгүлөсүн тапкан менетин жайган акта сокконго коюп, сиздерде көңүлү жакын инсандарды чакырып акбат алайын деп той кылып жатат. Андыктан алыс жакындан келген коноктор, жапыңыздар бүгүнкү тоюбузга кош келипсиздер дейли меймандар. Рахмат, адактуу кадырлуу меймандар, арканын озону сөздүн кыскасы жакшы дейт. Ансарына 2 жашыбыз босогодо турат, сиздерден адеп рухсат сурап. Оор келбесе, карыбыз жашыбыз той орундуктардан бериске козголуңуздар.
Ала кандай болбостон чыгамыздар. Себеби өзгөчө бактылуу жаш жубайлар Ибрахим жана Айтурган кызыбыздын маданияттын мыкты кызматкери, жакшылыктын жарчысы Бактыгүл Мамаджанов эжекебиздин жарчагы менен тосулабыз. 2 жаш келет орындуктарда туруңуздар. Ибрахим жана Айтурган. Встречай. Бактыгүл Мамаджанов эжекебиз болду. Рахмат, урматтуу далтыга жасалган кыргыз экенбиз кечип келдик. Азаматтар бирөө бардактуу катылгандыктар. Рухсатыңыздар менен сөздүн башы басмалла, басмаласы сөз башына дейт андыксарындай басмалла деп рухсат берсеңиздер бүгүнкү той ээлери, кубаныч ээлери, жаштык ээлери микрофон толкуна чакырайлы. Тагыраагы бүгүнкү той ээси Ибрахим мырзанын атасы Турсунбек агабызды алтындай болгон апабыз Бурайма эже той ээлери, жаштык ээлери келиңиздер. Кода 1000 жылдык болот дейт анасардай бүгүндөн баштап 1000 жылдык кодалардан болобуз деп бүгүнкү тоюбузга келген эң кадырлуу, эң сыйлуу конокторду чакырайлы. Тагыраагы Айчырайлуу Айтурган кызыбыздын атасы сыйлуу кодабыз Рустам агабызды, ошондой эле апабыз өзгөчө сыйлуу кодагы эжеге Айнура эже той ээлери келиңиздер. Ата-энелери болгон өкүлөтү биргеликте чакырабыз. Өкүлөт Азизбек ага, өкүлөтү Нускайым эже келиңиздер. Батылары, кадырлуулар, сүйгөлөр, жабыңыздар, көңүлдөрдү, назарларды бултарга буруңуздар, себеби адыңыздарга аябай бактылуу үй бүлө кубанычы койуна батпай бир аз толкунданып жаткан кез меймандар болгонун сиздерден суранабыз. Бол чаап берсеңиздер ошончолук деп күч болуп меймандар. Ансандай рухсатыңыздар менен бүгүнкү той ээси Ибрахим мырзанын атасы Турсунбек агама микрофон сонун келип атага келиңиз. Бүгүн ардактуу кадырлуу сыйлуу коноктор коросун ачып коюн союп, аталык парыздан котулуп ак бат алайын деп той кылып жатат. Келин келгенде кайната сүйүнөткөн менин жүкөтөчү нарым келди деп, кайене сүйүнөткөн менин бышып турган наным келди деп, болоңуздар сүйүнөткөн менин өмүрлүк жарым келди деп, бүгүндөн баштап жүкөтөчү нар келди, бышып турган нам келди, балаңыздардын өмүрлүк жары келди. Той ээсине келин кулук болсун, той майрек болсун деп бир кол чыгаңыздар микрофонун айла. Assalamu alaikum, бүгүнкү келген коноктор, кудагайлар, курмандар, бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Сонун бирге биздин ушу болабыз менен келинибиздин
Güvenlilerin toyuna hoş geldiniz. Toyunuzda yaxshi qo'noq bo'lib, hepinize. Kol çapkan insanlardan uşunday toyun uyunda uşunday toylar bolsun deyli. Kol çapay oturgan insanlar uşunday toylar bolar басход болып кетсин deyli меймандар. Рахмат, рұқсат берсеңіздер, қызды бағу қиын іште тұрмайбы, қиындығын атасынан сұрайды дейді ансарындай. Айтылған қыз ауыстырын атасына сөйлеп отамыз Рустам ағама микрофон келтір атаға келіңіз. Атақты қадыр қонақтар, ең бақтылы ата қайсын ата десеңіздер, мен жаңа бастан тұрып, өз қызын ешнерседен кем қалбай, қанаттыға қақтырбай, тұмшықтыға чоқтырбай, молнай тұрмыштың даңғыр жолына танып жатқан ата ең бір бақтылы ата болып өткен. Бүгіннен башта бақтылы аталардың қатарын толықтаған өзгөчө Рустам аға, қызыңыз барған жерден бақыт тапсын дейлі. Бұйыл ешік түртсем жыл 5 күнгі керіндеден болсын. Оллану кереше қыз ұзаты чығаша дейткен аға. Чығаша десем қапа болмамыз. Чығаша шықпайынша кереше келбейді. Ойырса мәсіп қылып 1 жылдан соң немерелі болғын болсыңыз мұна сізге тодай кереше. Той құт болсын, қодауызға шапалақ меймандар, микрофон алыңыз. Assalamu alaikum, hurmatli mehmanlar, hoş geldinizler. Aytılağınızın İbrahim Uğur'un sizlerge uşul çeksiz vakit, uzun ömür Osman'da birlikte okuyanda terif dağlarının öpüyorum ömür birge baktığı ömürsünler. Bir sensinin kampı oldu. Baktığı talaylı oldu, karmaş bana olmalı, hiç kaçan üzülgesin. Kredit bilen işi yok, bol çağayın degen kişi yok. Bol çağalar bolsun. Rahmat, hurmatlı kadar olsun olaptır бүгінгі toyusta 2 ayımda аябай мейірімді, аябай сұлу, аябай татына қайдеп бекіледім. Ансарына Ибрахим Мырзаның апасы бір айма ешем сұлу дегенде бір бол чағып бағыңыздар. Екінші сұлу айымал сөзгіші айтылған қыз Остан апасы Айнұр ешем сұлу дегендер бар ма? Рахмат, рұқсатыңыздармен мен өзгіші айтылған қыз Осты Ошул тарау жезетіген апауыз Айнұр ешеме микрофон келтірді. Арақты қаталы қонақтар, бүгін апауыз бір жағынан сүйін атса, бір жағынан біраз қайғыр отап меймандар. Себебі отыңа жақын үш күйсі, енеге жақын қыз күйіп. Қыз ұзаты ең солын бір четінен іш көт дейінге меймандар. Егерде апау геолаңыз жақшы шыққан болса, олдың болғаныңыз ошол. Геолаңыз жаман шықса қызыңыздан айрағаныңыз ошол дейінген Қырғызстан. Бұрыса біз ойлаймыз өзгөчө жігітіміз ардайым жанында болып, дүниедегі ең бір бақтылы айымға айландырам деп, сіздің қызыңыздың қолын қармап тұрмыштың даңғыр жолына аттанып жатқан кез. Қызыңыз барған жерден бақ тапсын, апа ешқашан кейбеңіз, себебі Қырғызда сөз бар екен, қыз бала бойға жеткенде башқа біреуінің үй бүлесі, қыздың барған жері күйе деп өткен. Дағдардың ең соңын жегізген бірінші жолы алтын ата, алтын апа дегізген Айтыран қыз Остан апасы Айнұр ешеме күйе оламыз, ол құлып болсын деп қонақтар дағын берет қолшыға беріңіздерді сұранамыз. Қойғыт болсын. Kurban Doğuşbar kesinler menen aziz, menen tuğanlarım, budalarımız, koşnalar, dostlar. Жалпы ошол тойдун көзү коноктору. Мына бүгүн уулубуздун кызыбыздын үйлөнүп өткөзүндө отурабыз. Ушул балдардын түбөлүккө бирүү болсун, бактылуу турмушта өссүн. Дайыма ошол эки жакты тең көргөн жакшы инсандардан болсун. Баскан жолдору байсалдуу болсун, бактылуу болсун, бар болсун, бай болушсун. Ошо Рахмат, атақты қадыр қонақтар кейінгі сөз кезек. Өзгөчө Ибрахим Мырзаның апасы Бураймежи келіңіз. Апама бүгін қол шапсақ жарашат меймандар. Себебі апам болғандай ай күтті. Баласы қошорысақ қошорыды, қуанса қошор қуанды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар екен. Қызым қайда екенін білмедім ғой,
Бирок 5 жылдык командасы экен. Эмнелерибиз бар болсун. Апабыз бир колу менен бешик тербетсе, бир колу менен дүйнө ишин тербетти. Жараткандан мактоого татыктуу Аллах Таала болсо, жаратуучулардан мактоого татыктуу бул сенин энең болот экен меймандар. Энелерди көзү барда сыйлайлы, урматтайлы. Андыктан келиңиз Ибрахим мырза. Чуркап келип, эки бетине апаңызды сүйүп бир куттуктап коюңуз. Папаны деле куттуктап коюң, расход кылады. Олчуалар. Ойлоса, эки апалы, эки аталуу олчуалар болсун. Олар үйлөп кой дейм, главный өкүл ата. Кулагына шоодап койсоң да болот, бир нерселерди айтып ал. Олчуалар болсун. Рахмат, колчалар болсын Ибрахим мырзага. Замас. Апа, келин кулук болсын, жардамчы кулук болсын, шерик кулук болсын. Колуңуздун узарышы, тилиңиздин кыскарышы менен куттуктайбыз. Колуңуздун узарышы дегеним бул сизге жардамчы келди. Тилиңиздин кыскарышы дегеним эми Ибрахим мырза, уулум, курсагың токпу, кийимиң бүтүнбү деген сөздөрдү сурай турган инсан келди. Келин кулук болсын, апалар бар болсын деп болчуңуздар микрофонуңузду. Бүгүнкү биздин тойга келген коноктор, жана кудагайлар, куш келипсиздер. Урматтуу уулум жана кызым айтылган, куш бооңор бек болсун балдарым. Армышкан колуңар түбөлүккө бекен болсун. Эки жакты тең сыйлаган жаштардан болгула балдарым. Бактылуу болуңар. Рахмат, апа. Бир суроо берейин, кайсыл тамакты жакшы көрөсүз? Бир тамактын атын айтыңыз эми. Манты. Манты, урматтуу айтылган эртең завтрак манты, обед манты, ужин манты, тахажжуд манты. Мантыңыз кут болсун. Эртеңден баштап Бурайма эжем каракадил учат десе, значит учат, сал пасыра учат десең утук сенек болот. Дагы бир жол келин кулуп болсун дейле. Ал эми өкүл ата, өкүл апа, өкүл уулу, өкүл кызыңыздар кут болсун. Өкүл атаны кыргызча, орусчага сөзмө сөз которгондо расходный папа болот экен. Аскоттор кут болсун дейт. Таза эткен бар тамаша. Өкүл атабыз Азизбек агабызга микрофонун алып келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Актайдын күбөлөрү. Бүгүн биздин өкүл уулубузду болбай кубанып турабыз. 2 жаш кышкоңор бек болсун. 2 жашка калары. Урматтуу 2 жаш. Кармашкан колуңар ажырабасын, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, ата-энени сыйлаган, 2 жакты тең караган, үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн болгула. Шуну менен айтабыз. Өкүл апа өзүңүз дара болсун, сөзүңүз тыйдарын сарында келиңиз өзгөчө, нускаймыжек, калат этсиздер болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Биз дагы бүгүнкү той ээлеринин кубанычын тең көрүшүп, сүйүнүп отурган маалыбыз. Ушул эки куда ынтымак болсун, көргөн жерде кучакташып, сүйүшүп, бек кучакташып, ынтымак кудалардан болсун. 2 жаштагы бактылуу болсун, балалуу чакалуу болсун. Şu жаштардын эң асты болуп жүрөргүлөр. Куда кааласа келерге шумалда бешик тойда ушинтип калуу тилек айтып отурганга Аллахым насип кылсын. Рахмат. Токтой токтой кайдаш жашасаң, токтой тучу болчуду да басасаң. Жүгөнүңдү тартып тучу бирасга, жок дегенде ушул аталарыбыз, апаларыбыз узак жашасын. Тойга эки ниеттеги инсан келеткен, урматтуу кадырбоноктор. Бириси сыйлап келсе, экинчиси сындап келеткен. Ушул той урматына кайсы устол эң мыкты болуп чапкан болсо, белек беребиз. Ардактуу меймандар, маанайларыңыздар кандай? Кадыра! Сау болсуңдар. Браво! Эжем бир колу менен кол чагат, бир колу менен тамактанып атат меймандар.
Эки куда жакшы болсо бири-бирине жолго каттайт, эки куда жаман болсо бири-бирине зорго каттайт. Бат каттаган миң жылдык кудалардан болуңуздар. Ошончо элдин журту көзүнчө куда менен кудагы эже менен кудагы эже бир кол алышып коңуздар. Той барек болсун, той кот болсун. Өкілене сарпайларды киргизиңиздер, анда соң 2 жашты куттуктасын. Өкіленеге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ушундай тойлор насип болгон болсо. Sarpaylar bol olsun, sarpaylar gözümüzden cüzde жеткизсиздер дейли. Өкілеті бар болыңыздар, шындай тойлар насип болған болсын. Ал эми урматтуу той ээлери алтындай болгон улуңуздарды, күмүштөй болгон кызыңыздарды куттуктаңыздар. Жардамчылар алып коюңуздар. Mehmanlar adımızlarga birinci söylüğü tamamlandı, tamamlandı olsun. Ökülene suyunuzun oğlundan altın şarkıyı yaşa arnar koymuşlar. Geçen koymamazsak, 2 yaşka şarkıyı tarafından komak olur. Ayağımlar oluşu yaptı geçen ölür. Suyunuzda olsun, siz görünen kayında suyuşçular kuşuyup suyuncu ayağım. Kırgızstana Oscar'da жерге бизге дагы берилип, жаш үйгө кошулду меймандар. Андыктан 2 жашка бакыт, 2 жашка сүйүү, 2 жашка түбөлүктүү жашоо кылайбыз. Ортоңуздарда алаланган сүйүү жана